وگر نوه مجارا گرم یاد نوه ترکیه و باکوری کردستان سردان ویداوین پارتان چی این دستالاته بن چی جین اپوزیسیون بن جوی باجارن باکوری کردستان و حتی دیگه دیار بکری جی کو آرمانجا سرکی جی وک شروع وکار نویسکار و روزنامه وان جد بجن دست خستنه و دنگ کرده چونکی گل زورات بحث کردن کلیلا و گوهرینا یعنی دستالاته یان جی زیاده کردن کم کردن دنگا دنگین کردانه جبه مجاری برای نوری سنر روزنامه وان و شروع کار دیش دیار بکری دیال مدبا برای نوری گلک سپاس جبوه جاری از بحثا سردانن جهپیب کم ین جبوی دیار بکری و باجارن باکوری کردستانه و بحثا چراسریا پرسا کرد گلت تکرن یک کرد بیشتر اوه بتنی جبوی دست خستنا دنگاه هین چهاد بینن دست خستنا دنگاه یان جب جدی و جاری ام ده چراسریا پرسا کرد سر عرض ببینن كاكو إبار باش جوا قشرة جوالا القشرة كاكو بري هاد تشتي أم حبكي جهابي لازمة أم ويناس بكن يعني جهابي شكو حياة كو هاتية جهابي دبي أس خدية في دولتي ما وبراستيجي دامزراندنا في دولتي بارتيا جهبه قرتيا سرخوا حياة إيروجي هاتية جهبه دناف سالي قلق دريج ده دجي كردا هویاوی دوسیاوی پر قريجة اسكارم وي بفيجن بلي خوره مثلا محمود اسات بوزقرت د سال 1930 كاده دبيكو خديه في دولة امن و ادنرجي مجبور جمره خدمتي بكن كولتيه بكن ذاتا د ديروك دجي ديروكا في دامزراندنا في دولة حياة ايرو ده مثلا شيخ سعيد ده مثلا اراراتي احسان نوري باشا ده مثلا درسمه ده اساسون ده هر دم دولت دسته جهپی ده یعنی وی چاقی یک پارتیه او جهپیه خودی دولتی گش اوه ایجا دناف زمان ده پشتی ساله پنجی شست هفته شرط و شروطه دنیای که هات گوهرتن دناف کرده ده جی گوهرتن پر زیده چه بو خواناس کرن نتوا خو ناز کرن و لسر نتوا خو خبات به تایبتی پشتی هفته بر ورده زیده بو نقطه که ایرو ام هاتنه کرد هم لسر نتوا خو و هم جی دهندره سیاستات ترکیه ده ناوی کرده وضع کرده گلک گرنگی استندیه. بس برز نوری از جهپه ول سردابا کلش داروغلوی بحث بکم. همان جهپه کو گلک دجاتیا کردان کلیان جی گوهری نکه. تو مساعده بکی از ایوارم اتتی مویداری. یعنی جهپه دیرو که دبی اویده بو. ایجا کردا خناس کر و کرد سیاست ترکیه ده de eva Türkiye'de ciki green gırtın. Gringiya vanji iroro diplomasiya xoy eğer beser bakın karibin ev bakın alikariya ke bakın ev kar bakın. Yani seroke cumhuriyeti hükümeti jeberwi havici iroro xistina rojava Türkiye. CHP لسر به مجاره ده هاتناوی کردستانا باکر و تکلیه که دخوازه دینه از کارم بیا راحت ببیجم نه که پرسکره که کردا او بکه چاره سری بکه zaten دبیده جی CHP تشکی نابه برای من CHP يعني هي نوصل بين تشب برنامج كوانا بلان كوانا يا چارەسەریya پرسا کرد نینه هین هوصاد بینه استخمین ناکم مساعده بکه تشکی جبرا خواه بجن اگر هوصا با او پیشوازیا گرما حتی پارتین کردی جیلت کن و کرد جیلت کن اگر هوصا بدنگین وانا دزدبن چوا هین باوریه یعنی
از شروعکش بوی کردا بکن کو تشتکی وصانینه دنگی بدنه عالیه کی کو راستیجی پرسا کردی چاره بکن که چی ببیجم انا کرد اوه که اوه آلیکاریا که بکن کرد AKP Recep Tayyip Erdoğan de paşiye de çareseri onu zanım çi tedi xebatek hat kirin piştî wê jî siyaseta hendeka û a dewletê bi de hezara bû sebeda kuştina Kurda. CHP jî binê de helbijartina şaredariya de bê şert, bê şurût, bê bazar Alikari da CHP bajarê mezin Ankara, İzmir, İstanbul, Diyarbakır, Adana, Livan bajara gişa serokê şaredariya bi dengê bi alikariya Kurda stendin fakat îro ro CHP newêre bi HDP jî raberûne. Yani newêre ji tirsa dibinî de hevdû dibînin nabînin ez wê baş nizanim fakat têkiliyek war heyekekê min. Ji ber wî hawî binê çendak berê Kılıçdaroğlu hat Diyarbakır yani mehûnî vekwan bû herhal serokê wan li min geriya gotin em dixwazin bi çend kesare sohbetê bikin baş em migo bes migo li qarşî medyayê û li qarşî millet migo ez bi Kılıçdaroğlu re sohbet nakim. Ancak migo cikî taybet be ez çi bibêjim Kılıçdaroğlu zanibe çi daxifim û ew jî çi bibêje ez zanibim ku çi hat axiftin. Min çi anî ortê mesele min mesela Kurdayîtiyê anî ortê من زلما دولتي اني اورتي زلما الزندانا لهر دبري يعني من او اني زمان ومن مجرد مگو يعني تزاني او دائما باردون برسواوی چی بیم دنگتم برسواوی چی بو ککو مچگو گوداری کر او بو دو سه حب آلیکاریه وی بون سه چار حب پارلمان بو بس من او مخواسك باخفه مجرگو مگو yani تو Kemal Kılıçdaroğlu لدرسمي انسان کی باوریا اولی کوریا حق مگو تخواست درسمي بدنی از Diyarbakır یکی کرد olarak به کردی از مخواست از ورم دنیا مگو افیا ند دسته مده بوجی ند دسته تده بوجی بس گودار کرکو تشتک جنگو پاشه او یارمتی وی جیگری وی فلان او کرن آبی اگر توری آنقره هم خوازن تر صحبت بکن فلان فلان yani mesela پرسکریکا کرد از بیا ببیجم لدجی دولتی پرسکریکا ور گرانه o daviye de giş dibin yekkeko. Bine de mesela evi de Rojava da Erdoğan veya AKP hükümeti biryarda erişe virkir CHP ji imza davi ederi. Tamam. Yani perskreka Kurd vakta be ortaya giş behevrene. Em veya em xwanne xapînin yani. Ya giring ji bo helbijartina weke gel zaratiye behs kirin dengê Kurda kilî kamzanên vê cerê helbijardin dê çabin. Berêz Nûrê Sinir rojnamevan û şîrovekarê siyasî ji Diyarbekirê gelme dabûn. Gelek spas bûye.